Imis TV mi ingtabi ba singmo nomaitin kundisyon taram okjari marake pau miyam da pizare. Department of Information and Public Relations sentuna humbutara taruk shuba Information and Public Relations Day ithoram kaisampat nitiapa chutek tleiba DIPR auditorium da pangthokre. Thoramadu da Dr. Sapam Ranjan, Minister IPR Health and Family Welfare Manipur, M. Joy Singh, Commissioner IPR Art and Culture Government of Manipur Amadi, Dr. T.S. Charanjit Singh, Director IPR Government of Manipur na atoiba mitungnen Tharamapu Amadi akhanaba mitungnen oina saruk yake. Tharamga mailena IPR Minister Dr. Sapam Ranjan Hai Information and Public Relations Department asi yamna maru oiba department amakhakni. Department asina lengak amadi miyamgagi marakta leiriba information sing yauhannaba honabada thong ama oidna thabak tawribani. Leiriba staff sing nasu lengak ki oiba ipau sing grassroots level fauba yauhannaba honabada leiriba media person singa coordination amaga loinana thabak tawminaba changi miyoiba hai ngamdaba nate adubo miyamda pau ama thadokibada yaukiba soibasing yariba makai hantahannaba honnaba mathautai maramasna staff singna Thabak tauba matamda thamoi sengna chekchina taubagi tangai fadaba du lei mahangna makha taraduna hai lamda masda leiba media gi lamda thabak tauriba singna pau am phongba matamda verified tauriba paudi phongbiganu masina security amadi law and order concern da thoidaba thaudok thokhali amadi nungaitaba thaudok thokhraba matungda Madubo control taunaba honabalisu awaba ama mayokna hali maramasna tongada chatpidana achumba asingba verify paw atuta miyamna yohanbiyo lengasna leiriba wamisingi yaifanaba thausil taurang tauba ngambasing adudi taunanaba kana honagani lonena tauhaningbat singa dusu coordination pinaduna adumak suggest tawbiyo phongdoki Tharamapugi warol piredna IPR Commissioner M. Joy Singh Nahai matam amada leiramba department asigi fibam ahongba kaya lakle matam na amadi miyamna honabana ngasigi thak asi yaurakpani miyamda mitna kong singhangadaba pau yauhannaba honabada verified pau tamak pau sing tamak phongbiyo department asigi retired employees singbo numit asida ningsingduna tharamda saruk yahanbagi khudongchaba ma pibaga loina makoina department asigi damak tawramba thabak singbo ningsingduna Achamba khudol tambaki thaurang ama chathariba si yamna nungayo fawi phongdoki Hearsay the rumors the chapidaba the ones sumba thokdoksi thokpa kansi the problem create the we manage to so may chaki ba may do ado daw som lo na to so pe awab ko na mo and I see a field of zeri please only verify news to humbiba those rumors that hearsay is that way humbida because it is as journalists as people related with the information and publicity it's our responsibility of responsibility they have the toy Lamdamasigi chingmi tamigi mari hena chachinduna hingminabagi wakalonda Indigenous Peoples Forum Manipur na senduna chingmi tamigi ningol oibisingbu amato oina chakaukre Kamjong District ki Chadong New Site ki Tourist Destination Indigenous Resort pangthokiba ningol chakaubagi kumhaya duda tampak lamda yumnak sagai ongkrabi chingmi ningol amasung chingdama yumpan krabi ningol oibi singda lamdamasigi leimaida fangjaba polam singbu kudol oina tamduna Chingmi tamigi mari chachin hanki loinena tharamasida sarugyakiba ukul district MLA Ram Muivana ningol chakuba kumhai asi malem ngafam amata da leitaba yamna unique oiba kumhai ni haina singthaki mahangna makha taraduna ngasi pangthokliba ningol chakuba sinasu chingmi tamigi anakpa mari adu hena chachin hale ningol pibagi mari chethanba kumhai asi lamdamasigi heritage ni maramadna kumhai asi chahi khudingi punna pangthokminaba Hotnesi Tangkhul Furuki onasu ningo jakobagi kumhai lei haiki MLA Muivana lamdamasigi puwarida maitai amadi Tangkhul Furuki anakpa mari palladuna Manipurgi senglaba laifamnen kanglagi akobeda leiriba chauba pukri asi Tangkhulna tawkibani masigidamak matamadugi ningthauna peladuna Tangkhul singi laifamni haiduna Purupat kauba lam ama pikibagi wari leikidraba Professor Gamumai gi Lyric History of Manipur lady
अदुबो पुरुपात हाइबसी पोरोम्पार ओइरमगद्रा हाइना खली अदुगा कंगलागी नोंगचुप थंगबा सरुक्तगी ख्वाइरम तारिबा लंबी असिसु तांखुलना सेमखिबदन नतना लांथबादा लैरिबा अरिबा कोनुंगी पुखरीसु तांखुलना तौखिबनी हाइबगी असेंबा वारी चैथारोल कोंबाबदा यावरी असिगुम्बा थौदो कया लेबना मैतै अमसोंग तांखुल फुरुकी मरी असि चाही लिसिंग कयागी ममांगदगी मचिन मना ओइना लेमिनरकपनी हाइबा मयेक सिंग ताकली हाइना फोंदोखी चिंगमी तमिगी निंगो सिंह चकोबगी थौरम अदुदा थांगजम एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर थांगजम जॉय कुमार इंडिजिनस पीपल्स फोरम की प्रेसिडेंट आसांग कसार एप्सा की वर्किंग प्रेसिडेंट खुराइजम मथोबा अमसोंग सोशल एक्टिविस्ट अरामबम नोनी सुसरुक याखी हाइन ममांगाइदा शिरुई की प्रिंसेस निथौगी मचानुबी तो फिलाबो गवी एकोइ लोंदा मागी बॉयफ्रेंड सी मैते प्रिंस नि मबानी सी अदुम दु मरक मरक उनबसे करमाइन उनबरा हाइरगा शिरुई फिलाबो सिना शिरुईदा लाइमस्टोन टनल मुखुन अमा लेबनी अदुदगी चटलागा खांसुई मांगसो केव दा नाइबा खांसुई मांगसो केव से चेंबर तेरे कुंब लई याम चौबा चेंबर सु लई अदुगतगी निथौगी मचानुपासेना थौपाल तुरेंदे अदुम सकोल तौरग लाकपा अदुगी मुबा के फाइबा हुंडोंगिदो अदुदमा सकोल सिपाई सिंगदो लोइना थमी ई पृथ्वी अतै सिंगबु सोई इनवाइट तौनिंगी यारबदि मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यारबदि सिदा होम स्टे टूरिस्ट रिसोर्ट मोटर पोर्ट सियाम थम्बिरबदि फगनि खाली करिउंबा मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना रेटिली तौदरबसु एकोइ CSR हाइबदा कॉर्पोरेट सेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनेसी हाइबसी ओहे अमनी से हाइ थमजरसिदा बसिलाकी यामना नुंगाइबा स्टेट असिदा थोकलिबा थाता ताइलोम सुरबा इरांग असिबो अथुबु मतमदा वारसिन पुरक्तुना महाउसागी सक्तमदा हंजिलकनबा MLA पुमनमकना वा तानरी हाइना तामिंगलो एसीगी MLA जांगहेमलोंग पानमैना फोंदोक्रे वाफम इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लांगोल तरुंग पांगथोखिबा असम मणिपुर अमदी नागालैंड खुंदाबा पानमै काइख्वांग सिंगी गेट टुगेदर कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम दा फोंदोखिबनी यूनिटी इज स्ट्रेंथ हाइबा थीम दा पांगथोखिबा थरम अदुदा प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स चाइतै पानमै नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल गाइगोदिन पानमै एडीसी तामिंगलोंगी केयरटेकर चेयरमैन नामसुनरी पानमै काइख्वांग असम मणिपुर नागालैंड की प्रेसिडेंट पाउसिलिन पानमै न चिंगमना सरुयाकी थरंग मैलेना जांगहेमलोंग पानमैना मखा ताकिबदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि लोइसिलगा तंगदु लैताबा पुरकनबा मैतै नगा अमदि कुकी MLA सिंग ऑफिशियल ओइना नत्रगा ओइदना कयारक हन्ना फमिनदुना वा तानरी MLA अमदना हौजिक थोकलिबा इरांग असि मखा चथा हनिंग्रे अहिंग अमदा तंगदु लैताबा पुरकबा यादबनिना मतम चंगलबसु मितै खकी कुकी खकी अमदि नगा खकी वारजिन पुरकनबदि होनदे अपुनबा मणिपुर की ओइबा तंगदु लैताबा पुरकनब होनरी मरमसना स्टेटसदा अतुबु मतमदा वारजिन पुरकपा ngमगनी हाइबगी थाजबसु लै फाइकी Peace in our state हाइबसे अखोइसु खन्नै and it is a top priority. We don't politicize in every aspect we do. Amakta have solution we cannot bring in one night, but we are on our forward. We are moving forward. They want peace. Peace and we always say as a government legislature. Manipur metegi solution ginate, as a whole Manipur as a whole solution property government and we are looking forward and we are working forward. अमरमदा ngasi ki thoromga mailena thoromgi organizing committee ki convener panmai mukengpongna phongdokhibada thoromasi manipur nagaland assam da leiriba rongmai tampakta kabui haina kaunaba furup asagi panmai sagagi sagai chasingna amata oina pullaga chotha horaba singbo jingkhatpaga loinana pumnamak manglomda khumang chausina changsin minnanaba yanaba sinmani haiki
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗꯒꯤ ꯏꯐꯝ ꯕꯁꯤꯔ ꯑꯍꯃꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯑꯂꯥꯎꯗꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯨꯌꯥꯃꯌꯨꯝ ꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯖꯤꯌꯥꯎꯗꯤꯟꯕꯨ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯁꯣꯛꯄꯗ ꯊꯨꯝ ꯊꯥꯛꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ JAC against the inhuman torture of Ifam Basir Ahmad and Buyamayum Salawuddingi convener BM Ilyas Khana All Kwakta Youth Voluntary Organization Akibogi Office pangthokpa pawgi mfam amada phongdorakre. Mahangna makha takibada wafam asi phongdokpirakpagi mahutta asokpa asi kari taure kamdauri haina hangbiraklamlagadi hena laibak fagadabani aduga thokliba thawdo asi thokhidabadawna miyamda uhanba asi JAC gi maikadagi pendaba poi lonena thokhiba thawdo adu Fubaladagi sunusifai phawbagi amaga makhai khakta makki lambida oibana sokliba miyuising asina chap chaba mafam khangdragasu Fubala area ni haibada kaidabra haina khali haiki. Pawgi mafam aduda ko convener Ariba Mufiuddin, Anjuman Islai Mushra, Kwaktagi BP MB Saidur Rahman Kasmi, President Mongjai Mayum Abdul Kalam Akibogi General Secretary Hanif Sesam Amadi Akibo Ampia Akoki members in Susaruk Yaki. JAC की मगे तकी पेंजदे मरमदी हारिबे एरिया से सोपना तकी 1.5 किलोमीटर की अंदर मनुंग एरिया ओइबना हारिबा अंगांग सिंगसिना सबचाना लोकेशन हाइबा ngमद्रगा सो एरिया दी हारिबा मनुंग सिने हाइबदा कैसो अकाइबो ओइ हेना खनजै अदुगा हारिबा थोलो असिगी मतांगदा ngasi फोबदा सोपो कमाइ तबगी कई तबगे हाइबो वहंदी ngasi फोबा हंगी रखिबा लैते मसिमगी दमक हाइनाइ लेतना आई पेंदबो फोंदोकसै. Marki pau pijab mata se lo shinjari min ing tabiri basing bu kurum jari.